Pamalika alamat yang bona si tange. Mata pasita kagacik. Ito. Bagi pala. Majer pala na bandiki man mimi. Pura nale siri pangadyo ko pasay sa igol pare-pare. Gande kita mapasay lalatangan ang lago raman yang otak ko kada siaga mo gande kada ka bandike. Nita di tahu. Ito karo pa ustas tomadosa ko makiya. Apa yan na dito makmaman sa padosa pa ustas. Dito runto dito gagaywaja igol ka tumicawa. Pura ka to pa ustas micawa pura ka kasi malawa si padua de ka to micawa-cawa. Kita pa si kampung ero. Ko kikiburu Ika to na lo macawa kuro. Lagi bunting orang newe. Makan itu naik pa ustas. Ya komen ko magago bismillah ko aja mamali-mali kan kada serena. Cocok apa tuh nasa pa ustas ya to ko bismillah ya ko na kiro gimbe. Ang kanya serena mali-mali ngang. Ika rin mali-mali biasa ya. Iti bunti makon reto lina jadi lekon apa na mama elona. Lagot ko di pada. Tapi pura kamakutan na to ko pa ustas. Makada. Kada ka pa ustas agi ikaw pa ustas ko melo ki makagwa cebol. Agi pigaw. Kada pa ustas ya ko ni Jumai ahele ko. Jadi aga na masuk. Ahele Tommy. Dami bojik. Dapat dampang ipo ngaji makomi kasi di masa Pak Dwi. Cawa-cawa ini. Madali kati ang nawa-nawa. Utan nila lupa imang ko kumuli na masigi ka na masigi. Kada ka pa ulmang. Tanatong ako kasi ujaman ng fogo Iya, makwa ka kasi mabele-bele mabene matok ka iya. Wa yan ure mo machoy mabele-bele matok ka na jadi. Parti mabele-bele mo biasa. Metodi kasi. Ya biasa bilang betul. Terbot makun riye. Bagay. Dicantik na to riye. Iya, tanya pa ako. Kanya na timo na iti kanya na timo. Mati mo. Mati mo bali baulu. Mati ka pa tati Taka karibot ting uran riye. Iti kare. Iba na cepi na. Bagay. Makin dipandang makin terasa. Dan ada pepatah Inggris yang mengatakan no smoking no problem. Mempelai wanita bagaikan ratu Inggris, sedangkan mempelai pria bagaikan kunci Inggris. Ini tuh kata buat tim baru tanya patokannya. Pura okay. Alhamdulillah. Ini pengalaman ini yang pasti bola-bola ko boleh di kamala-kala. Caranya sih. Bini na matoku. Bini na sapisatku. Bini na ndriku. Si bawa biniku. Sana na bini mo manang. Sana na bini mo manang. Alhamdulillah. O di kaya lang ambulas o di wani. Kiri apa ngalaman kutut ko butim paru taruh ini cerita Pak Ustaz. Iya cerita nih jolo boleh. Katong aja tuh peletal aku malam pertama gimana Riki Pusah. Iya. Ngonro Pak Naul tuh malam pertama. Kebetulan pada waktu itu adalah istri saya juga seorang penyanyi. Saya juga seorang penyanyi. Itu hebatnya kepada Pak Riki. Ya dua-duanya seniman. Ipak mo tertesik di angka nila na kamera makino. Kilo nih ya ada rasa. Nalin lagu na Parira Harja. Iya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Wah, jadi ika serius. Uang kali kemudian na pintu Malas sih. Uang batu lagu na. Ibit ada kak. Oh burung ada mogok. Katakan padanya pasap pak nih. Akadua mati ini. Di mana kaje? Akadua kama bini tuli gagal kak. Mana kah? Bini pertama aku 2 tahun ngasih lo. Wasara pak dena ku wasda dena ku setir. Wih, kaca masabar ala deda. Dena sabaran na cilaka. Pagi pada. Bepe. Deda kedua mau pada. Istri yang kedua lagi lebih parah lagi bro. Bayangkan sedikit 3 tahun saya sama-sama luar biasa lagi. Pamula ka sudah kokur si pelamina sampai saya berpisah. Toli micawa si mater. Wih, bahagia sangat sih. Dia bahagia. Bagai Dompingi. Danglik wajib. Iya namanya menyaman di settingnya. Saya sudah 20 tahun bersama dengan istri saya yang tercinta. Onro bahagia aku si bayi pakmu. Bayangkan di kolong kapal saya. Dia upah aja utoli ukande. Lo kamu leh toli ukande mater. Agak sabar nih Ci. Apa kau pesannya bakalan calak deh? Oke Bomo. Iya. Kita nikmati dulu lagu-lagu. Peki kita persembahkan dulu lagu Bugis karena kami juga memang orang Bugis dan insya Allah mati di Bugis. Makanya kita persembahkan lagu Bugis yang berjudul lagu Bugis.